ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau daga jing snokya ke jing jor shaba palat ke jingwan buhai shnong de ki bri ke bana bar ka jella ba ki bele ru ki kampen trim ha ke emlang ka salang UMLA juga South Sri Lanka constituency basan bawah Shulai hak atrik rusaw arajar posau rolum de jing alang yikinong penya shnong jing shnong ki bahap hapo containment area hak balasa khilang de ki bor senshar ke East Khasi Hills strength kajing khat ye ni jing alang du basan bor klong ading jing shakem jong ka Aisha Khatun ya kabala jukhat senru kum ka pahari kabrena Dhubri district jong jela Assam kabra shakem jinsan sin kinthi halo ka jingdon kti helkam khai drug hapo ka ni jela Meghalaya Hakani gajinga lang blapin long de kashnong jalu para shilong laidan lang u additional deputy commissioner ke East Khasi Hills uba Roni Walang u deputy superintendent of police uba Iban Dingdo kinong mi khmat na katra labor lemikirang ba shnong bagi patba ki ba hapo gajing pe containment area gajinga theratai hakajinga lang ka long hala gajing yo la chungi brio ki bana bar ka jilla ban buhai shnong hapo kanong ba shilong kat hado bakala bu jingma ki trash nong trai muluk badi we pe ke jai bin rio ki bil im batsa hapo ka ni jilla de ki phau nam Nakaliang ubasan bor lapentip bakat kum kendon jangan narcotic drugs and psychotropic substances act kitrayeng giba aywayeng ya gibri giba khai ya drug kincha kemlang kat kum kendon arpusan e jangan narcotic drugs and psychotropic substances act kumunong mi khmat patba ubasan bor lakintu ya kitrayeng habadan gibri giba na bar giba thmu ban shongwai kitrayeng gide benda pan ya ka police verification bak electoral photo ID card banda penchisha na dong shadong nambikin light dikinu jing e hadin habot Kajing di drugs, ada kajing bun juga criminals, kajing bun jinong tu, jinong tim, kajing sekijip kibala penma, pensir, ya kajing song ya jinong song sinong, tang ni containment area, ini jinong di drugs, jinong tu, jinong tim kila pen trim ru ya jinong song sinong, asor sulong bro koi bat kapsor siwi jakaru, atip dia ngilia sokia, ngilia khot, yang ni jalan dia agak kita katuan negi points ke wilayah kan berkamtam kami kamtam hadian ba kawai na kam mafia nong khai drugs ka nong de drugs ka ba kalani ka mafia jong drugs peddlers dan ginong khai drugs ka ba cerkai tam ang na po meglea jungi ka ba sa ka konsumsi ka ba ngami kamat kan dak bacai ka sa ka konsumsi ba mi kamat ka ba la sha kem sausin apo polis bat kan ga de jing sha kem ka san sin plai dang CTO mencua kakerteng ka Aisyah Khatun Isya kadai napo Dhubri Assam kala suan sawai hangne napo Lor Poldan Bazar de dang CTO kadai ka Aisyah Khatun ka ba bra kerteng kumka ba khot kerteng sin kumka pahari kala de mafia ka cerkai ba dia hakaba men hakane nagalian juga police department da kecil trailang bat ki nongsong snong di village council ki dorbar snong pemarjan layo kem yaka chip bun drugs bat layo ka pisa ka bedi drugs tangah po kumbala yo kubor tangah po argenta arpunyo hajar ladi yo drug bat kata pisa layo kede bat la sis da police bat drugs bobon ba dia ka hadin bakaliami kalau stream tegemut ngana kalian jual ngala khot ngana jalang bar kalau ngobostunat ke ba kita kat tu ke arti ki issues ka way ka berega dege jing yo no drugs kinong de kinong kai kinong di kinong sa dani ke balangop apa drugs te kabar kadai ngane kinong one song sunong kineki ki banabar kineki immigrants bagi orang dek kinong wan baca bagi mana sabar kini di belah lagi di labor nek buat tray hakiwi di kam deru di batrai belah nek di kam ru nilai keren hat agak bang nilai kerpa di traying jadi kerpa di traying ba ngi create awareness lagi enlighten dan ni pencai suku yaki agak ba kini kani isu seperti kong agak beri drugs kena ka issue of drugs concerning menta kasih ke pengalakot yang ngi jalan kalau tang ya ki nong yalam nong song sunong jong kana ka containment area akaba han katu kadne
si batayong at sakot pat namangangat ngami kepada ki artliki area ka Shillong Cantonment Board area berka Shillong Municipal Board area de namara baka kamjur kadang kam drug segini area ngala kot no jam ta sina po Cantonment Board area but hadin jangane ngal sakot pat sapo ka Shillong Cantonment Board area ngala bu ing association lemba jong ka district administration lemba ka DC SP jong police ka infiltration branch ka anti narcotic task force but kiwi jong ka Shillong Cantonment Board but kiwi pelayanan lang kolong ba kapag kongsan ang ne mansupuli ya ka ne the issue of drugs in Shillong Cantonment area is very serious to ngalabiang tu kapag kongsan ang ne namar ba kadon kada kaan kapag what you trying ubaying yakini kiba kai drugs beri drugs kadon kaan yang ne kapag kin syakem bagi syak pengat agane ka kendon argusan A kadang section argusan A jongka NDPS mo kadang NDPS kadang narcotic drugs psychotropic substance act 1985 kadang kamu kebagi kem tang yang tu unong di drugs dan unong di drugs wa ka trying kabai wa yang unong di drugs but unong di drugs sak ngat lang aga joka at kadang ngawan percaya kadang kebongsan ba dia hakabaya dia gini ki nongwan belag bana kiwi per state kabangilaya stress bang ne ba apa kiwan kidi ban abaningkong kidi ban dia polis verification lani kana ka certificate kabala mo kabala penya lalu wana asam na dubri udi benora verification apa ki wan belas tekemut kidi ban don ki konduktor lagi deki lokal nagi non lokal ki bepron kam ki lebor ki bana coba jogo mele sit ni don kada ka ngidan kaan ke ba gini berpembiang ikut Islam berka police verification berkiwi ikut Islam gitu long gini belong ki babiang dia katakan ke bangi le ya keren bahaya ki ane kala long ru ka ba syai ba ya ki genuine non tribal lan ki non khasi ki bala khala he long genuine kala ikut Islam ya ki dia mungkin kam ya kada lebor biasa sebab tapi stress ba ki bawa nabar gini belong babiang ikut Islam kam tam ka police verification lagi wana puasam kini ben dan police verification asam nabihar kini ben nabihar berbentar kata ke bangi iwan berpercaya babun ni kini try jakaru labun bun sedem kim jutip bakana ka an kadon kam judon ko kana ka an kadon te mentang ila pi bakana ka an kadon tegala krit aures ka bukir kiru ila sang mencap zo pleng la ngai wai yo body drugs ngarungan ngat la ngan cha serjil lang capan te kana ki ka ba ka bagi pensai ka bagi tindet bagi jutip bakana ka an kadon te kalong bukila yaro asibun ka lai bin sim ya gitu kiba kiba bahag ba miat kiba imha imiat te kemun kalong ba kibun ba ruang ne kiba tang na menta ka baywa kadan mlaban banlat dan kiba lesi utrai barang ne kabayi kalau sanajar barang ne uang ngalak kan semua tang lai hajar uang banabar kan biang kalau sela kibi itu bisa suat tang bayu sanajar gila kemen intip lempar kan sela kita kan babuan pino ni kini ki bingilai kerana si kaban nang ne sakman gila rairu bukan ngingin sa tahu ya komiti ya kada ka bangin sapa cara government lengba cuma deputy commissioner ya kada ka komiti apa kana komiti dak je trailang berki concern department berka government bagi sedang ban ya no dia let ban cek door to door nak bangi hab kilet ban cek dengan komiti kan let rungkat dak jing ya senram lang nadu ke police department nadu ke labor department nadu ki official joka anti narcotic task force nadu ki infiltration branch ya lang kat kum ka kan kan kam ke bi let check ru le according to the law kram kan long ko bayai be nanti don be makan kan work becer kai kan ke pari lo ip ke mafia tengmut kini ki batrai batka
Kadang pahari ke Aisyah Khatun. Kadang Muslim. Tekane muli buka tray tangi lagi simet kamai tangi lagi simet. Kakak do network entire sulong bersabar sulong ru kadang ka police input. Kabangiru itu. Kita kibri ujung ka min kadang maka kala kadang work kacoki ka ba. Hingga Senaman Pur sulong kondong badai negara work nang ne. Senaman Pur ba pejun tanong kondong semua korwat sawi ne ayo min kadang maka kakala kadang ko kontak apo asam pro koy konon is pro koy kibri ujung kakala. Tadi koy naki mafia ki bancak ka. Kapala tray na kam bun pusa. Pi hangta nga na ya kran meneba ki police lu kimde but accept yang neka false FIR. That is very serious. They should not accept the false FIR. Arslam mensua kana ka juga beriu aba usi jong ka jalu para lakem ya kan ka pisah ka rok sumbo la cha ke benaga. Lagi komplain ginong susung mo kan nomor sekali kem la yo. Kana ka beriu kada lontong loya. Ka kali ai ka false FIR ka ai FIR komplain la cho sopo SP ba uneu usi apor one rate one molested one le ba kore ka men adu budu usi sha suspend mana ngana ko pikili ma pibu ske trisnom jonga nong sopo haba kialet na kasnong kialet daga song marsag samlaban sagin kido snong bagila yi bagila awan kilatik bagila warra drugs hapor begile kilet ban kem gila yo kem ko drugs kaf lengbau pelidar sama kepacar kaya ba mafia ba kalau ada sautan mut pelidar kap bisa kap laput dia pelidar wali cow SP file FIR yo ske trisnom boleh ya kam ka baba te ngam ngana on yi he police bari pek ba menta manga ma piru la bisni yeno angan suli FIR tu kem no pihak verify swa ya antecedent jo kata FIR lagu menta tunggu ka msuya file FIR bro kan file FIR tuli kem no ya ka bomdair pi tenang tarau ngana ka bahasa ba inom tu FIR tu accept verify swa mendai ban accept ini false FIR. Kita tak dengar ya kan?